Na raskršću svjetova, gdje se putevi sudbine ukrštaju, počinje priča koja će promijeniti tok muzičke scene Balkana. Ovdje gdje se istok i zapad susreću, leži Sarajevo, grad bogate historije, kontrasta i neiscrpne inspiracije. Grad ranjen ratom, ali pun života i snova, gdje se svakodnevno rađaju nove nade i gdje mladost prkosi prošlosti. Upravo u njegovim haustorima, među oguljenim zidovima i zvucima grada, rođena je muzička priča Balkana. Jala, Brat i Buba Koreli. Njihova imena danas odjekuju arenama i klubovima širom regije, okupljajući hiljade mladih koji pjevaju njihove stihove. Prije slave bili su samo dječaci iz komšiluka, obični klinci sa velikim snovima i neugaslom željom da ostave trag. Sanjari u gradu koji se oporavljao, tražili su svoje mjesto pod suncem, vjerujući da muzika može biti izlaz iz svakodnevnice. Njihova priča je više od muzike. To je priča o prijateljstvu, talentu, upornosti i zajedničkim snovima koji su ih vodili naprijed. Pokazali su da se iz sarajevskog betona i skromnih početaka može stići do samog vrha Balkana i postati uzor generacijama. Postali su simbol nade za mlade koji sanjaju velike snove, dokaz da je sve moguće uz trud i vjeru u sebe. Kroz godine borbe, svaki stih i bejt bio je korak ka imperiji, a svaki pad nova lekcija na putu do uspjeha. Danas su žive legende, ali njihova priča tek počinje. Jer inspiracija koju donose ne prestaje rasti. Ovo je priča o Jali, Bratu i Bubi Koreliju, od haustora do trona, od snova do stvarnosti, iz srca Sarajeva do vrha Balkana. Djetinjstvo u poslijeratnom Sarajevu bilo je teško. Grad je bio prepun ožiljaka, a svakodnevica obilježena neizvjesnošću i borbom za normalan život. Ipak, među ruševinama i sivim zgradama, djeca su nalazila načine da se igraju, smiju i sanjaju o boljoj budućnosti. Jala, Brat i Buba Koreli odrasli su u sjeni ratnih ožiljaka. Njihova mladost bila je ispunjena izazovima, ali i željom da pronađu svoj glas u svijetu koji se tek oporavljao. Muzika im je bila bijeg, slušalice su otvarale vrata u bolji svijet. Svaka pjesma bila je prilika da zaborave na teškoće i osjete slobodu, makar na nekoliko minuta. Jala je rano počeo pisati rime, inspirisan uličnim životom i stranim reperima. Njegove bilježnice bile su pune stihova koji su odražavali svakodnevicu, snove i frustracije mladih u Sarajevu. Njegova soba postala je studio, a jeftin mikrofon, alat za snove. Bez mnogo opreme, ali s puno strasti, stvarao je prve pjesme koje su kasnije postale himne generacije. Buba je tražio svoj zvuk, eksperimentisao i pisao o stvarnosti Sarajeva. Satima je provodio uz kompjuter, učeći produkciju i tražeći način da izrazi ono što osjeća. Nisu imali luksuz, ali su imali autentičnost. Njihova svakodnevica bila je jednostavna, ali ispunjena željom da ostave trag i pokažu da iz skromnih uslova može nastati nešto veliko. Njihove pjesme bile su sirove, a iskrene i odraz stvarnog života. Svaki stih bio je prožet emocijama, pričama sa ulice i nadom da će ih neko čuti. Publika je prepoznala tu iskrenost i zavoljela ih. Njihovi nastupi su okupljali mlade iz cijelog grada, koji su u njihovoj muzici pronalazili dio sebe. Postali su glas generacije koja je sanjala uprkos svemu. Njihove pjesme su inspirisale mnoge da vjeruju u svoje snove, bez obzira na prepreke. Njihova muzika bila je ogledalo stvarnosti. Svaka nota i riječ nosila je težinu prošlosti, ali i snagu da se gleda naprijed. I upravo to ih je izdvojilo. Autentičnost, hrabrost i sposobnost da kroz muziku ispričaju priču cijelog jednog grada. Sarajevska underground scena spojila je Jasmina i Amara. Prvo rivali, ubrzo su postali nerazdvojni prijatelji. Jala je donosio melodiju, Buba sirovu energiju. Shvatili su da zajedno mogu više, spojili su snage. Njihova hemija bila je očigledna na bini i u studiju. Zajedno su stvarali pjesme koje su osvajale publiku. Njihovo prijateljstvo bilo je temelj svega. Podržavali su se kroz sve izazove. Postali su tandem koji je promijenio pravila igre. Prve zajedničke pjesme odmah su pokazale potencijal. Publika je osjetila njihovu iskrenu vezu. Nisu glumili, živjeli su muziku i prijateljstvo. Sudbina ih je spojila, a talenat učinio legendama. U vrijeme kada su počinjali, muzička industrija je tražila izdavače i medije. Jala i Buba su imali internet i YouTube. Objavljivali su pjesme sami, bez posrednika. Prvi spotovi bili su amaterski, ali autentični. Svaka nova pjesma donosila je više fanova. Prvi 1 milion pregleda bio je prekretnica. Saradnja sa Juicom i pjesma Grijeh otvorila im je vrata regiona. Shvatili su da su sami sebi dovoljni.
Pjesme poput Dom i Advokat postale su generacijske himne. Ulagali su u produkciju i vizuelni identitet. Ispod luksuza poruka je ostala ista, borba i autentičnost. Postali su glas nove, digitalne generacije. Uspjeli su bez kompromisa. Najveća prepreka stigla je s Bubinim problemima sa zakonom. Mnogi su ih otpisali, ali nisu odustali. Jala je nastavio raditi, održavao muziku živom, fanovi su ostali uz njih, podrška je rasla. Period razdvojenosti ojačao je njihovu vezu. Buba je u zatvoru planirao povratak, Jala nosio teret oba imena. Kada se tandem ponovo spojio, energija je eksplodirala. Povratak su obilježili pjesmom Oni su, odgovor svima koji su sumnjali. Prepreka ih nije slomila, već ojačala. Postali su mudri i gladniji uspjeha. Njihova priča postala je inspiracija. Pokazali su šta znači pravo prijateljstvo i dokazali da ih ništa ne može zaustaviti. Povratkom na scenu, započela je nova era dominacije kakva se rijetko viđa. Njihova energija i odlučnost osjetile su se u svakom kutku grada, a povratak je bio više od običnog nastupa. Bio je to znak da su spremni preuzeti sve. Osnovali su Imperija produkciju, čime su preuzeli potpunu kontrolu nad svojom muzikom, karijerom i kreativnim procesom. Ova odluka im je omogućila da slobodno eksperimentišu, stvaraju bez ograničenja i grade vlastiti brend. Saradnje sa najvećim imenima Balkana donijele su im nebrojene mega hitove. Svaka nova pjesma bila je rezultat zajedničke vizije i talenta, a studio je postao mjesto gdje su se rađale legendarne numere. Ego sa Milanom Stankovićem i Otrove sa Severinom nisu samo srušili žanrovske barijere, već su spojili različite muzičke svjetove i publiku širom regiona. Svaka pjesma postajala je hit, svaki spot viralni fenomen. Njihova muzika je osvajala trending liste, a društvene mreže su brujale o svakom novom izdanju. Koncerti su bili rasprodati, publika brojna i raznolika. Svaki nastup bio je spektakl, a energija sa scene prenosila se na hiljade obožavalaca. Postali su trendsetteri u muzici, modi i kulturi mladih. Njihov stil i stav inspirisali su čitavu generaciju da bude autentična i hrabra. Kroz Imperiju su otvorili vrata novim talentima. Senida, Inas, Kobi i mnogi drugi dobili su priliku da zablistaju i ostave svoj pečat. Nisu zaboravili svoje početke. Umjesto toga, gradili su platformu za nove generacije, vraćajući zajednici i inspirišući mlade da sanjaju veliko. Postali su mentori i uzori, dijeleći znanje i iskustvo sa svima koji su željeli da uče i rastu. Njihov utjecaj proširio se daleko izvan muzike. Izgradili su pravu imperiju, postali simbol uspjeha i inovacije. I ostavili trag koji se ne briše, inspiraciju za generacije koje dolaze. Danas su Jala brat i Buba Koreli više od muzičara, porodični i poslovni ljudi. Njihova zrelost osjeti se u muzici i porukama, govore o odgovornosti, odrastanju i pravim vrijednostima. Kroz javne nastupe inspirišu mlade da vjeruju u sebe i ne odustaju. Njihova priča je dokaz da nije važno odakle dolaziš, već kuda ideš. Prijateljstvo i lojalnost su temelj njihovog uspjeha. Žele ostaviti nasljeđe koje nadilazi muziku, inspiraciju za sve koji sanjaju. Pokazali su da se šansa ne čeka, već stvara. Promijenili su muzičku scenu i dali nadu hiljadama mladih. Njihova priča je testament upornosti i prijateljstva. I priča koja će se pričati još dugo.